Walking home huwa xogħol performattiv li jistħarreġ ir-relazzjonijiet, it-tensjonijiet u d-diskriminazzjoni f'ambjenti differenti u b'direzzjoni ta' Chantelle Micallef Grimaud. L-istejjer li qed nesploraw huma kollha veri. Play li tiddiskuti il-topic u l-issues dwar il-vjolenza sesswali kontra n-nisa u għaliex isir. Kemm fir-riċerka fiha nnifisha kif ukoll fil-konverzazzjonijiet li kellna aħna dwar ir-riċerka irrealizzajna li mhuwiex suġġett li nitkellmu dwaru biżżejjed u hemm ħafna grey area fih u ħafna minn nies qasbiss nifhmu x'inhu s-suġġett u xi jfisser. Fil-bidu ta' Covid kien hemm il-traġedja ta' Sarah Everard li ġiet istuprata u maqtula meta kienet mixja d-dar. Xi xhur wara it-traġedja ta' Sabina Nessa ġo restaurant u ġiet istuprata u maqtula wkoll fiġnien. Ovvjament hawn Malta f'Jannar tas-sena li għaddiet kellna l-każ ta' Paulina Dembska li kienet fil-ġnien pubbliku fis-6 ta' filgħodu titma' tates. Dawn in-nisa kienet jagħmlu affarijiet ordinarji ta' kuljum. Aħna bdejna niddiskutu dal-play xi snin ilu meta saru l-ewwel traġedji ta' vjolenza sesswali kontra n-nisa. But it's weird that she didn't message us, right? Especially with this meeting. You said her phone is on and ringing, right? It's off now. Yes. It's off now. Guys, this email from HR makes it sound like someone was assaulted last night. Thank you, that's what I said. Għanna 4 turi, għanna Zoe Farrugia, Sean Borch, Michaela Farrugia u Alex Wiening, mbagħad għanna wkoll movement coach, Zoe Camilleri, u ovvjament kien hemm iktar nies li jenuna fil-proċess tar-riċerka. Bħala grupp inħoss li naħdmu tajjeb ħafna flimkien. You are such a little... I brought you chocolate instead. Sweetheart, thank you. Nieħdu ħafna gost flimkien ma nħossuni x'jisna qegħdin naħdmu ta' fin għandna dinamika sabiħa niċċajtaw. Li naħseb li hija importanti ħafna minħabba li qed naħdmu fuq suġġett pjuttost tqil. She noticed a guy. She joked and she said, I think I have a stalker. Apparently, this guy was there almost every day that week. Which guy? I never noticed anyone. Kellna ħafna riċerka illi dorna aħna l-atturi flimkien ma' direttriċi, mal-intimacy director u mal-movement director biex nifhmu u nedukaw ruħna fuq is-suġġett li qegħdin naħdmu fuqu. We are all to blame. I am to blame. She literally used the words, I think I have a stalker, and did nothing about it. Fil-rehearsal process ġifieri kellna wkoll l-intimacy coordinator li kienet rwol importanti ħafna ta' Simon Ellul. Dal-play importanti ħafna lina minħabba ir-riċerka li għamilna. Intervistajna ħafna esperti li jaħdmu f'xogħlijiet li huma assoċjati mal-vjolenza kontra n-nisa ġifieri. Just tell us what she asked about. Guys, listen, it's really not my place, okay, to tell you what... No, we know she's at the police station. You might as well tell Yes, us okay, now. but I don't want to get in trouble for it. Barna wkoll ħafna stejjer u esperjenzi ta' nies differenti. Ġifieri dawn l-istejjer huma prezzjużi għalina. Inħossu li għandna ħafna responsabilità biex nipproteġuhom. Walking home tiġi mtella l-ewwel ġewwa Teatru Astra Għawdex fis-16, 17 u 18 ta' Ġunju bl-Ingliż u wkoll bil-Malti. Imbagħad ħa nerġgħu ntellawha ġewwa spazju kreattiv fil-Belt Valletta fil-21, 22, 23 ta' Lulju.